kat kunam. Mapantayo agpasyak ije bagyo no Sabado? One friend, mapantayo man mo't iliw-liwat ibagbagi tayo. Awam mo't dakas na no sad paminsan. Sa bagay mo't kit diya. Ay katwan mapantayo. Sana bale, syakti makaamu iti amin. Siguro. At the mid-year bonus yun niya. Isong agaw awis ka ije bagyo. One, adamot basit, umanayla apagpasyar tayo. Ay katuan umayak, friend. Ne, adda mangay ayab ka na tayo, Joyce. Wan nga paiso. Babae man. Anya nga tatibagana, aya. Mabiit lang. Isunsamot dahi ta jay babae nga agdamdamag iti how much is your outfit. Anya? Agpay-payapay, friend. Mapantayo ka no iti ayan na. Amangan kit di man. No da tayo tidamagan na. No, how much is our outfit? Ay kat, nasaya at amare. Tapno uray maminsan, kat makita mo dagiti tattao ti ruprupa tayo nga ipusti sa bali at tao. Ay, sa bagay mo't kit di O ala, mapantayo nga rudan. Ay no, mababainak itay ije babae nga agdamdamag. Numano ti balor na dahi to'y kawis ko. Ay na, friend. Awan ti rumbang apagbainam. Awan mo ti dakas nga inaramid mo. Sa bagay. Ala, padaanan takit di nga ipus na dayjay Isu ti content na iti vlogs na ka. Kasta? One friend, pudno ti ibagbagak. Padaanan ta. Ay na, friend! Ay nga, sana all at talaga. Apay manan akasta ti bagbagam. Sana all manan nga. Sana all ko gaputan na buyak di impos da di Facebook, itay bigat. Di video yo, ijay bagyo. Ha? Ay na, manulaan nga oras din na palabas manipod impos da. Ngam, kita man, at tinasurok 100,000 abuse na. Siyempre, napintas kami ngamin kan ni Bogan agayam ko. Iso nga ado-adagos ti views na. Anya? Namukla ko maamasabat yung dahi a vlogger. Imaya ko mamat. Sigurado asikatak mat itan. Anya? Makabannog ka talaga ti agtrabaho, pari upong. Si kakit di mat kumare. Amin mo't at trabaho kit makabannaw. Oray to pa'y panangan. Wenno panagsiyan. Kit agling at ti tao. Iso nga awan tinalaka at trabaho itan, mare. Sa bagay mo't kit di Anya nga day taboy-buyaam di ta silpon mau, pare. Kwa. Buy-buyag man na ito video da Joyce Kunbogan, di kalman. Video? Wen mare. Kita mo. Impos ida di vlogger nga agdamdamag no how much is your outfit. Anya? Nagmayat nga rod. Awan pa ti manungal daw manipod na ipos. Ngam na imabuti na 200,000 views. Anya? Ay na. Imbag pa'y da Joyce Kunbogan. Sikat dan. Gapoy ti daya how much is your outfit. Papansin daw unay. Kunamlan iso ti kapintasan. Masalaw kung tulada di how much is your outfit. Kasarita. Kasyakman mo ti alaan na iti video. Apay kasta tila nga managaway. Bakit? Nakarupang kamanay. Siguro adda man ang nakaapam iti pagtrabaho man niya. Sumarden ka man si Kalakay? Tunggal agawid ak akastoy tila nga. Kanayon akas ti ibagam. Isulaan mo nga mintam mo ka makagapaw. Bakit? Apay nga minaya? Maruruda. Kunamlan asino ak kapintasan da Joyce Kunbogan. Ha? Taapay? Siguro nakita niya nag-viral na video dahil jay bagyo niya. Nakita ka? Ngamjak mo't apalan ida? Dahil tulakit din ti apala. Ano saan ka nga umapal? Saan mo kumakas sa reaction mo Milang. Ay saus, amo kung nagita nga style mo Anya?
Ay namaray, nakitam ka di viral a video da Joyce Kanbugan. Ay no, gapo iti da jay. Namimpinsan mo na si Mikat da. May isa ka met, parey. Apay, makaayayo ay ajay video da. Anya, Anya laang ay di pormada. Langada pa'y laang agbibisindan. anya, Ay, orayem pare. No siyak to mati ag-viral. Sigurado, abutan to ti milyon ti views ko. Putom day ta. Adayo mat ang addala nga. Kumpara kada bugan. anya. Nay, apa yan? Aldawang ngam di ka pala agrubuat. Apay, di ka kadima pa nagtrabaho. Saan? Nay, sa dinungor ti papanamay. Nakapalis ka may. Adda na patag apapanak. Inakman mat iji town. Inak sa pulin di babae a vlogger. Di, how much is your outfit? Anya? Iso nga insuot ko rin yung kanginaan a sapatos kan kawas ko. Tapno, walking 10,000K. Oh, saan akas kada Joyce kan bugan? Manula ngay matibalo di outfit da? Talo gasot? Anya? Ay, mapukpukaw sa amot tagdilimbong ti panuno mo, milang, Kaya't ko lang nga iparupa kadakwada na balbalor dagiti kawas ko ngam isuda. Anya? Anya, mabisbuisit ni Milang kadata? Wan ka no? Diyan niya aga po. Awan mo't tidakas ngay narami takan kwa na Gapo ka no iti nag-viral a video ta. Anya, para day jay laang. Nagsakit tinakam na. Wan. Ay na, makaalagak nga rod. Saan ka no ang nagtrabaho idi kalman? Napan ka no ijay town. Sinapul na jay vlogger anang ipos kadata. Anya? Ay, na yun ni Milang aya. Kat, nasakit tinakam na taadun a tao tinakabuya iti video ta. Kaya't namot siguro sumikat Ni Milang talaga. Awan talagang timakunak iti dayja a tao. Amin mo't lang apalan na. Ay, makabanog. Anya? Naala na ka ni ti video di vlogger anapan mo sinapaw. Saan nga rod? Manunga oras anang tugtugawak ijay town? Ijay mat lang ng videoan na kada Joyce. Ngamawan mo't. Ay, unay ka na ya. Bas sila day tabanag, No, apay pa lang amin ang masapol nga aramida. No, kaya't mo sumikat, di video ang tabagbagay, Tas si ka mismo, timang ipaus. Ay na, Chris, sikat awan panunot na. No siya timang i-post, manula ang nga timang buya. Basit lang ti followers ko anya. No di vlogger timang i-post, ado timang buya. Ta syempre, ado ti followers na. Anya? Sigurado, no siya ti i-post na dayjay. Ay, umabot iti milyon timang buya. Rabi ay, apay di ka kadipay maturaw. Ay, saan? Ilabak tayo ti kawas ko nga inusar ko itay, tapno mamagaan. Usarap mo't lang inton bigat. Anya? Mapanak manan iji taon Sa pulat da a vlogger. Ha? Kay, saan ka man ang ama pa nagtramahaw? Kat, mapanak tulat ta Sana ka sumardang amang sapul iti da how much is your outfit? Ay, talaga anapukaw ti limbong ti panuno mo, Anya lang nga ti ibaga na di busmuking ka. Ay na, rasunak la da lakay. Naglawar iti bakrang ko apangalaak iti rason. Anya? Anya laki ideng. San pa ana maganday takawis mo? Ngam isuot mo latak. Apag iso no dumano nak iti town na maga-anton. Ken apag iso makitak da a vlogger. Anya? Ay, jakon amuno niya ti aramidak king ka, milang, Anya ti ammo, no itangal daw kat masalaw ko mat dahi, how much is your outfit? Dinagsayatan. Makamu ka man lang iti biyag mo. Wen, makaamuak. Ngam no siyak ti sumikat, ibagak to asaan asikat ti asawa. Nay,
Si kamagdaya maray. Papanamay. Kasla nakaporporma ka. Ada ka diti mapan mo atindaran nga kasyaw. Inak man iti town. Bareng itangal daw, masalaw ko di vlogger anapan kumatla ang binirok idi kalman. Ha? Ni ngay, how much is your outfit? Tasyak man mo ti agpasikat. Anya? Kayat mo asawin saan ka nagtrabaho idi kalman? Ken itangal daw? Tapno laang mapan mo sa Poland da di a vlogger? Sana balay. Sigurado ang makitak da dya ita. Tapno inton bigat, agtrabaho ako. Saan nga agpampanunod da di a babae? Wen nga rod, tila adda nga apalan na. Ultimo matan video. Saan mi mat aninamnama kan ni Boga na masalaw mi dahi dya a vlogger? Una yan na ya. Agasam man. Saan pa yan nagtrabaho iti manungal daw? Tapno laang mapan nabirukin di vlogger. Inton kwan na ikat lang rod iti trabaho na. Pagtrabahuan ayan ni Milang ita. Kiti jay mutlaang taong. Dishwasher iti may isa pakanan. Ngam ni, saan ka nung arod asimsimrag? Insakripisyonan at talaga ti manungal daw adi na pa nagtrabaho. Tapno lang mabirok na jay how much is your outfit? Nakita mo di vlogger asap sa pulang. Hoy, Milang, kasasao ka, oh. Sumumbak ka mo. Saan nga road? Saan? Saan? Nawatan? Anya? Ay, unay mo dato, eh. Agdamdam magaklay. Makapungtok ka mo, tay. No nakita, di saan kumaakas ti tilanga. No nakita, di naragsaka kumaan nagawid. Hay, anya nga minayat, kayat mo ang mapasama. Tapay nga aramidam ti kasta. Tapno nga rin sumikatak. Tapno saan lang adabugan kan Joyce ti buybuyan, dagiti tattao. Iunay mo dahi tapa nagpampanuno man. Para lang iti dahi jay, apalam. Ay, saus Milang. Adaw ti mabalin awagas, tapno sumikat ka, oh. Sana kastama pan mo sa pulan di vlogger, anang ipos ka dakwada. Anya? Agarami kay tinasayaat, tapno sumikat ka. Saan ka aday ta? Ay, unay mo dato, eh. Oh, anya? Ada ka di pa'y panggap mo ang mapanagtrabaho. Mapanak mo't ita, danag mon aya. Kunak anong mapamuman sa pulan ng daya vlogger. Agtrabaho ak ita, aging gayton biyernes. Sabado kan Domingo, saan nakasomrag. Mapan kun tumanan sa pulon iji town, dahi how much is your outfit? Anya? Iso nga rog nga inlabak di kawaskaw, kan imbabad kumutan iti fabric conditioner, iti kasta ada arwatak no bilang laang. Saan to laang walking 10,000K? No dikat, walking 11K. Gaputan na ibabad iti fabric conditioner dagiti kawaskaw. Ay na, pangaasim Milang. Pumanaw kan. Ang mga numaplang tilapayag ko, kanya pati marami kuking ka. Oh. Na yun ti kastaw. Ay, Nay, nagsapa ka mutan na nagaway. Apay, saan ka na pa nagtrabaho? Napanak nga road. Ngam dinak matan kayat nga awatan di buskaw. Anya? Duwala nga daw nga awana. Ngam na nga alam matan iti sabali para ugas iti pinggan iti restaurant. Ay, masurunak iti day di buskaw. Kabasol mo Oh, nagkunang aming king kaasang kasumray. Imbag kumamot, ano importante ti makagapaw? No, apay asaan ka na pan? Angam sa amay to. Ha? Ay, anya laki din Milang. Gapula ang tasimika dabugan, kaya mo man. Gapo iti apal mau, saan ka nagtrabaho? Tapno sa pulong mo di vlogger. Ay, anya nga ita. Naikat ka lang arudan iti trabaho. Ay, sinayang mo lang dyan nagsingpa nga mo, Milang. Ayatin ka, Sabel. Kat urayak lata ti panang sungbat mo kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana ang makiayan-ayat, Alan. Lupay kasta. Idarirag ko lata ti panagayat ko ken ka. Saan mo kumaliplipatan nga ayatin ka unay? Amok day ta, Alan. Ngam kas itinakon-akon. Sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat. Maawatan ka. Kat
Urayak lata, no kaano asong batan nak. Ngamjak ipanamnama kan ka Nasa anak mo ta sigurado itirik na. Nasken at tingitingak na imbag. Sakbe asong batan ka. Aran. Oh, to Isabel, ikan ka iti prutas. Sagot ko kan ka. Nagduduma prutas ken nagngingi na tagita. Ha? Apay nga ikanak iti prutas, tatapan nyong? Ay. Di nakawagan iti tata. Manong kunamlatan kanya, Isabel. Ha? Manong? Wen, basta awagan naklatan iti Manong. Sana tata. O sige, manong panyong. Kasta, mayat adin kan. Umubigak no kasta. Kat agyaman ang kadagiti inyag mo aprutas ha, manong panyong. Awan anyaman na, Sabel. Mangyegak tumanay. Ha? Sigurado ka? Awan. Iso nga ibagam no anya dagiti kayat mo aprutas. Ta isunto tiyag ko intun umayak sumarungkarkan ka. Kaanak kang Helen, nasaya at tainbay ka dito'y balay ko. Agluto ka man itinaimas asidaan Anya asidaan, Auntie Tasha? Uray anya Ingkalatta dita kusinak. Ta agluto ka itinaimas asidaan. Ada pork chop ti Jeref. Ada matan. Kaadwam ti ilutom, ha? Ha? Ada ka di sa nga iliw, ante? Awan. Ngam inak to padawatan tay gayam ko. Asino? Mamuam tulap tano asino. Aguray kayo, ante. In love kayon sama. Ape akas ti pa nagkirim-kirim dagiti matayo. Uwan nga rod ka anakan. Ay na, in love ka talaga. Iso sige. Agluto ka man kitdi. Tay nakto ikan. Tay naka-in love. Sige, ante. Ilutuan kayo nga rod. Iti sidaan. Among ka di kasinsin Sabel. Na-in love ni Auntie Tasha. Sino tinaka-inlaban na? Di namat imbaga. Sikreto ka no. Kat, ikasta talaga kasinsin. Ay, bakbakutanon. Nga main love pa'y laang. O apay, hingga po tabakat, saanan ang main love? Sa bagay. Nga masino nga ta tinaka-inlaban na. Di na ibaga, tauray siya. Di na ibaga kanya. Anyan ni Auntie Tasha. Itapay abakutan sa main love. Idi kumapay ka ubingan na Baliktad mo. Kat awan nga rod ti kayat na kadagiti nagar-aram kan kuana idi. Wen nga rod kasinsin. Iso nga ita, single pay lang. Kat nasayat mo't, no makadlaw day ta anak kainlaban na, kat arman na. Ngam, asino ngay nga ta tinakainlaban ni Auntie Tasha? Alang barok, inayaban ka dito'y balay ko, takita eman to'y kagat-gatang ko abuts ko, no napintas mo't lang. Dahito yo, nay, kat mayat mo't angkal, imbag man ta nakagatang ka itibuts mo angkal? Wen ka anakan, imbag la apang purma mo't Wen mo't angkal? Anda ka di purpurmaan nyo abakat? Anya abakat? Balasang de purpurmaak. Nagpintas a balasang. Anyan? Ay kat mayat angkal. Kita man no mayat to'y boots ko. Mabit lang tayo suot ko Timay sa. Anday ta. Wanya. Bagay ko kandimat lang kanakan. Wow! Wanangkal! Bagay launay. At-atan atim maer kayo angkal. Natataer kayo ngam iti siya. Gapu iti day tabutsyo. Kasinseng, agar-aram samot kan kanitatapan nyong. Ay, pudnot ako nam. In may sinmarungkar idi na minsan.
Kat nagado ti awit na aprutas. Kay, okay laang kan ka? Asar sarungkaran na ka tilakay? Awan barikot dita. Tawan mo't dakas nga aramiden na. Kan nasayaat mo ti panakisarsarita na. Kat kasano ni Alan? Ay na, may samot da dyan napingot nga grayo kanya. Kasinsin. Ay, agang ka nga karibal. Ha? Anya ti kunam? Pudnomat? Agang kaldagi dyan. Ay, Alan, mangpili kan iti sungbatam kadakwada. Tay ub-ubeng, wano tay laklakay. Auntie Tasha, umay kay ikan iti nateng. Apit ni tatang ije garden na. Agyaman na kaanakan. Nagsaya aten, tada libre anatan. Ay, aguri kayo man, auntie? Blooming kayo ita Nagpintas, day tabistida yo. Sabel, kita man maibagay kanya kaanakan. Bagay yo, auntie. Ay, katwan ginatang ko itay agsapa, ta nagpaini Kat mayat matibuyan na, auntie. Sabong-sabungan analabaga. Kas kaila balasangan iti kasta abistida yo. Ay, nagsaya atin no kasta kaanakan. Apay, auntie? Amom nga min Sabel kaanakan. Adda na kainlawag. Ala ni auntie. Kinikilig. Aywan kaanakan. Nainlavak nga min. Okay, auntie. Karbangan nyo dayta. Nga masino nga tinakainlaban nyo? Uy, diya ko ni bagakan ka kaanakan. Mamwam dulat ta intunsong batak ton. Ngamin, friend kami pa'y laang ita. Saan pa'y anagarem? Ngam sigurado nga umay naktuharmon dahi jay. Aya? Ala, auntie? Kat, sige agpapintas kan agpa-sexy kayo. Iti kasta, arman na kayo ton. Day, sika ka di day, Tatasha. Na, kaslay moving kamay. Wan, panyuang siyak. Anya day ta igamaw, malukong mait. Umay kay kan iti sidaan. Nagataan nga aba dayta. Naimas kan nananam. Iti sukon iti lamisaan. Ay, ket, agyaman na Tatasha. Imbag man ta umay nakpadigwan. Wan dayta impadikukan ka. Kat ginita ang aba with love. Ha? Aya, adapay with love na? Ay, syempre Ay, ket, agyaman na karon Tatasha. Nagbanglo ka matan, Tasha? Wana, natural anabanglo gaputan nagdiko sak. Aya. Ala, ket agyaman na kitim padigom. Aginataan nga aba with love, Tasha. You're welcome, my love. Kapita, Uncle. At itiparakan ka. Ay, suwa, kanakan. Umayak makikape. Mayat. Kasano nga, Uncle? Naaram yun tay babayan na kainlaban niyo. Jak pa imbaga tirik na kanakan. Nga may tultuloy ko asarungkaran. Ngamin, kaslada ng namaksi ka. No kaya't yo, tulungan kayo para kenkwana. Ilakad kayo. Anya? Apay, ipagarup mo ka diya jak kabalan kanakan? Apay, kabalan nyo ka diya talaga nga armandeta na kainlaban nyo, Uncle? Anya kalakit din na yakanakan. Awan ka dit ipanagtalag mo kanyak. Ala sapay ko mga rot, tasong batan na kayong to, Uncle. Lukas na. Sinong
bata mo ni Alan, kasinsin? Uwan, kasinsin. Sinong bata kun Gapot agayata kun kwa na. Kan nabayag mo to nga agar-aram kanyak ni Alan? Ay, kamaw dyanan na. Sinong bata matlangan? Oh, katsi ka ngay. Kaano asong batam ti agar-aram kan ka? Kasano asong bata? Kat saan kumot nga ay ayaton? Jakla kaya ti kasdi a lalaki? Sadot mat? Anya ngay ti ipakandan to iti agbalin a pamilyami no bilang? Sabagay, imbag kun ka Tanagagat nga trabaho ni Alan. Kanjak makita amapan makiin-inom dita. Dahita ti kayat ko kenkwana, tamanakam abaro. Ay, kaano nga tamot nga adakas kan ni Alan nga agaram kanya. Hello, Panyong. Nasaya at naranaan ka diti paraangam nga agtugtugaw. Anyan tilangam tasya. Nakasurpan ka. Wan, kana adawi ko merienda. Ang merienda ta, Panyong. Ay, di ka man. Ang mga no makita na kanilams ko kat agimon dayjay. Ha? Labs mo? Wan, agimon lakit de. Iso nga agawid kan tasya. Nakasurpan kakit din nga umay dito'y ayan ka. Ha? Mala, agawid kan tasya. Di ka nagpacharming kanyak. Gaputa addan labs ko. Kat saan asika? Ne? Agan ano kayo, Auntie Tasha? Nakashortpan kayo, mat? Helen ka, anakan. Nanay, aguri ka. Anya ka dita awit yo anak kasupot. Merienda. Ako na merienda ang mikan ni Panyong. Nasa Iraq iti imbagana. Anya? Ni Tata Panyong? Wan. Aguri kayo, Auntie. Apay ka dingag sangsangit kayo. Nasagtanak nga miniti imbagana. Nga ada ka no labs na. Kat amang ano agimon no makita na kami adwa. Aguri kayo, Auntie. Ni ka din tatapan yung ti kunayo anak kain laban nyo? Huwag ka anak ni Helen. Ni Panyong. Ha? Ni tatapan nyo? Huwag nga rod. What? Nga madaka no labs na kat sana siya. Auntie, amoy ka ding agar-aram ni tatapan yung kani kasinsin Sabel? Ha? Wan, Auntie, agdoyos ni tatapan yung kani kasinsin Sabel. Sabel, ipagsati panagayat ko kan ka. Agayatakan ka. Nusumbatan nak, ikalay sa kaatagos. Ay, tatapan yung karitsaan kan ha? Ada sinong batak ti ayat na? Sino ngay? Ni Alan akaanakan nyo. Iso ti ay ayatat. Agayan ayat kamin. Anya? Ladingitok tata. Iso amang sapol kayo langan iti sabaling ayatin nyo. Sabel? Sorry. Saan kayo nga ay ayatan tatapan nyo? Apay ngay ka nakan. Apay ngay. Uncle, anya ti pagsangitan nyo? Si kamot gayam ti karibal ko kin Isabel. Apay adi mo yung pagkakanyak. Ani gayam Sabel tar armam. Kuha kami Uncle. Di kayo mo't ngamin nagtamdamag? Imposible adi mo ammo. Ani Isabel tinakain labak. Nasaw ni Sabil kanya, kasarsarong karam kanu Uncle. Ngam kunanamat asaan nakakanu akayat. Katsak ti kayat na. Anya kamatan ka nakan. Impabusoy mo kumalatakan niya ako na. Kaslawan pa nang ipatig mo kanya ka, Uncle mo. Uncle, saan mo't ang mabalinti kasta? Tauray ipabusoy ko ken kan Isabel. No saan mo't nga rod asika ti kayat na? Awan mo't lang maramidam. Tasak nga rod ti kayat na. Manipod ita. Saan tan nga agam ammo? Anya? Manipod ita. Saan kan nga umadakpay dito'y balay ko? Ha?
Apay nga, Uncle. Ngamen, inagaw mo ti babae nga ay ayatek. Manipod ita. Saan tan nga gamamaw? Jack ni namnama si kagayam ti ay ayatan ni Panyong, Sabel. Apay adi mo imbagbaga kanya. Ay, nasakta na kiti husto. No kasta? Ni Tata Panyong ti pagpapacharmingan nyo, anti? Iso ti nakainlabak. Ngam, si kamot gayam ti kayat na. Ha! Di mo pala impapusoy kanya. Ha! Agsapol kay ti padam nga ubing. Ay, sige, anti. Ituloy yung lahat ti agpapansin ka ni Tata Panyong. Ngamin, saan mo't nga iso ti sinong bata? No dikat ni Alan, akaanakan na? Ha! Ni Alan ti ay ayatak, anti. Saan kat ani uncle na? Ay, anya lakit din aya. Anyan. Anya ti katawa am hilen. Ni Tata Panyong. Agayat ka ni Saben. Kat da kayumad. Agayat kayumad ka ni Tata Panyaw. Hay. Da kayo ti agbagay ka ni Tata Panyong, ante. Tani Saben, ni Alan, ti maibagay kan kwa na. Iso asaan nyo kuman akagura ni Kasinsing Saben. Ngamin, saan namot abasol no agayat kan kwa na ni Tata Panyong. Helen ka anakan. Ay ayatek ni Panyong. Uray ay ayatem, no di na kamot ay ayaten, anti. Awan mabalin mo. Uncle, mayak man makikapiyakan ka. Inyalaan kay ti red wine mo. Ay, kagurgura ka kaanakan. Anya kalakit din na, Uncle. Di na ka din gurguraan. Tamom ngamin, uray ay ayatem ni Isabel, no di na kamot ay ayatan, awan ti mabalin mo. Kasanaw, katadda kamot nga minapasalsalay. Agkalay sa kami ton kin Isabel, Uncle. Da kami tinay ka rin iti tunggal maysa. Iso amang sapol kayo ni ti sabali. Anya ti amuyo. Numasapulan nyo at talaga ti para kada kayo, babae, Uncle. Naimbag nga oras mo, Tasha. Umay ka man pa siya rin dito'y balay mo. Oh, apay. At ka din na pati nga iba kang Panyong. Ay na. Nagpintas ka gayam, Tasha. Ha? Ay na, Panyong. Naragsa ka na kang giti imbagam. Wen, Tasha. Anya nga tano si kalaangan ti Armay? Anya? Arman na? Wen, arman ka. Ay, sige para makan ka, Panyong. Ni Sabel ti ayatek. Ngam husto tayo ko na ni Alan. Nga uray ay ayatek ni Sabel. No dinakmat ay ayatain. Awan mabalin ka. Awan, kastamati ko na ni Helen kanya kakaanak. Uray ay ayatan ka, no dinakmat ay ayatan, awan mabalin ko. Ay, sige, Tasha. Datan ti agayan ayat. Ha? Naamiris ko asika ti may bagay kanyak, Tasha. Isu asige, agayan ayatan. Ngamin, mariknak nga agayatak matgayam kan ka. Oh, Panyong. Oh, Tasha. Agayan ayatan, Wayne. Wan, Panyong. Agayan ayatan. Ay, duwala ngen nga aldaw ti palabsen. Kasangayan ni Loling nga apo ko ta, lakay. Wan nga rod, bakit? Awan gayam. Inawis mo kumadag gagayem mo ijay daya. Saan pa'y nga rod, lakay? Mapanak pa'y lainton bigat. Awisak amin ida. Katuwa na, imbag lang nga dakadwam nga gisagana ka dagiti masapsapol. Kaya kastamot ng dagiti maluto. Wen, inak to awisan da suping, kan Mildred.
Sigurado nga awan pa panandagi dya iton Sabado. Ay na, nasaya at nadanon ka dito'y balayo, supeng. Wala na. Awan mo't napanak ita. Maya, tao may kakumaawisan. Kasangay nga mintay apo ko may inton Sabado. Ha? Kasta ka dinana? Ay katwan na. Umay kami nga agasawa. Ay na, agyaman ako, nay supeng. Namnabaan kayo nga rod inton Sabado. Wan. Wala na. Di kay madanagan. Umay kami kinmiriki. Umay kami tumulong nga agluto. Ay nalakay, bumangon kan Huy! Bangon! Na! Kanagrigat ka matin ariringan, lakay! Bumangon kan, wala! Ha? Apay ariringin na. Kan may sana sa papay. Para bangon pa ilang. Ay na, nalipatam ka di amapanta ita ijay ayandana na muna. Mapanta tumulong nga agluto. Gaputa kasangay jay apo ko da. Anya, mapantay ta nga oras. Katwa na. Anya pa'y nga iti maitulong ta. No aldaw tanton amaman. Apo, unay kan bakit? Ay na, amangan nun nalimpungatan ka lang. Maturog tabay. No di mo kayat ti bumangon. Maudi kalaangan. Ta umuna akon. Sumaruno kayon ton. Iti anak ta. Ni, si Kamat, kumare, nagsapakan? Katwan Mildred. Imbagak metken ka idikalman ang masapat amapan ijay laod ita. Anya, mapantan iji ayan danana mo na ita nga oras? Katwan na. Anya nga iti maitulong ta no aldaw ta amapan. Anya, nasapan sa unay, mare. Nakababayin mat na sumangpat ta ijay. Kat saan da pa'y lang anak kariing. Malaki din. Umunag kan tagkapita pa'y. Ay naku mare. Ijay tantun balay danana muna ang makikapi. Umay kakit din. Anya? Ay agyaman at nasapa kayo nga imbay, Mildred, supeng. Awan anyaman na, nana. Dagito iti maimorian anateng. Mailaok iti pansit. Kan adakar ni ijay ref, wan. O sige nana. Da kaming kin ni Mildred ti makaam mo dito. Sige nga Rod, baka mo kayo pa'y dito, wan. Agpulusak, tamapan kami biti jay ili. Mapan mi alaan jay cake ni Cassie. O sige nana. Ingkay latan. Ingat. Oh, kumari. Apay ngay akala at matin anak kaululimag ka. Kunak matlakit din mo kasta unay nga aduti handada. Nga saan matdayam. Anya? Nagawis da pa'y laang iti tattao. Idinto takas la umdas la para kadakwada ti sagana da amakan. Uy, agulimag ka man, mare. Ang mga no ada makangagkan ka nakababain. Pudno matibag-bagak mare. Agasam, tarinikos sa ninana muna ti amin akaaruba na. Tapno umay da dumaraan. Ngam, ita, basit matlagayam ti handada. Ha? Anya? Ay unay kan? Tinapatag, nangan amin a tao. Ha? Nangan amin ngam saan tayo matanap na. Ay, sumardeng ka man, mare. Di ko namkit di, pampanunutam ngamin ti ikargam di ta silipin mo. Isu akas ta ti ibagbagam. Sumardeng ka man si Kasuping. Anya laki din dahi tang ibagbagan. Kat, pudno mata, nagawis dati ado a tao. Ngam kurang mati handada. Anya laki din aya. Tinapatag, ket nangan amin na tao. Ha? No siyak la amay sa. Jakon agawis iti ado, no umdas la para kada tayo ti handa. Ay sumardeng kan ko na. Amangan mo adda makangag iti ibagbagam. Nakababain. Ha? Nakitam di salad da? Hay na, nakatamtam na'y. Kurang ti gatas kan ingredients na. Jay pansit da, kurang ti karne na.
Kan may sa, jay spaghetti da. Hay, awan pa'y hotdog na. Anya? Ay, di ta ka man lang. Anya? Kasta ti bagbaga ni Suping? Ay, wan lakay. Ay na. Oo, naimot tanday jay a babae. Law-lawan ko na nangawis iti kasjay a tao. Nagadumot gayam ti bagbaga na. Oo na yan ni Suping. Ala, takita man no isunto mo ti agpa-birthday. Siguraduan na lang aglaplapusanan ti makan. Ay, bayantan lakay. Taisulaang mo't kati ada ibagbaga na. No adan tumanan paskan dito'y balay. Di mo aw-awisan day ja babae. Nakababain mat kan kwa na. Yehey! Manulangan nga aldaw ti palabsan nana. Ag-birthday akon. Ha? Wan nga agpaisuan niya anak ko. Nanang, kayat ko nga da kumamot kay Kinton birthday. Kun kayat ko, jay cake nga adangay maguyuguyod a kwarta ijay unag na. Ha? Kun kayat ko nga awisak amin na classmate ko. Ala, di ka madanagan anak ko. Matungkal amin a kayat mo. Ay na, thank you nanak. Nakaragragsak ako nay. Oh, Mari Suping. Itaman pa'y akasta tilangam. Kaslada parikot mo ah. At dala pang panunutok, mare. Good. Ipagam-ano anya dayta. Anya nga iti amom no makatulong ah. Kung amin, mare, umadani nga amin ti birthday ni Zia nga anak ko. Awan, kwarta nga igatang ko iti handa na. Anya? Iso nga ruday ti parikot ko ita. Ay na Mari. Saan mo't akapilitan nga agpapaskan ka no talaga nga awan kwartam? Ha? Iso na laang tas ikaw ti kababain. No birthday ti anak mo kat awan mo't gayam isaganam. Ngamin, malagip mo dagiti inlawlawat mo idinapanta na ki birthday iti ayan danana mo na? Ha? Kasta unay ti panangdilaw mo iti handada. Iso arumbang laeng, amas ad-ado ti handam, kumpara kadakwada. Ngamin, nakababain ka laeng. Sapay na idanon kadakwada di sinasaom iti. Anya? Lakay, ingkanto awisan amin agagayim mo. Ah, anya? Apay? Una, ragsakan tayo ti kasangay ni Zia inton ka ni kadwa. Adda ipakan mo kadakwada? Ay na, di ka madanagan lakay. Kompletos ricados ti handa ti anak ta. Adda cake na. Kan saan na basta-basta cake? Adda kwarta maguyuguyod iti unag na. Anya? Kan saan laday ta? Nagorderak iti talo a pansit bilao ijay ili. I-deliver dan tulangan. Kan adamot la salad kan spaghetti nga inorder ko. Kan saan laday ta? Adda pa'y lechon. Iso nga uray ayabam amin agagayim mo. Kas kada am-amom dita. Umanay ti handa tayo. Anya? Kan saan laday talakay? Agpa-video okay akpaya. Ah, sa dino nga tinangalami ti kwartam? Ay na, saanin anas ko no sa dino tinangalaak. Tinapatag saan ko at tinakaw. Oh, masapa ka nga umainton bigat amaray. Wan ko Mare, di ka madanagan. Apaglawag, adda ako ni Jibalayo. Nasaya no kas na. Apay, ado aya ti maluto? Ay na, ado amaray. Maminsan lat makataon nag-birthday di ka kay so nga anak may. Iso abongga. Anya? Sige Mari panawan ka pa'y. Inak ijay balay danana mo na. Inak awisan ida. Tapno makita damot nga ado ti handami. Saan akas kadakwada? Ana bilang samet, numano ti umay amangan. Ay na Mare,
Ingka man langan. Ay, aday ta kaman ako nakon kat. Noan niya laditan tilawlawatam. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Uy, Mari! Gusto na ito pa nagkankantam. Nagadun ti bisita yung agsasangpet. Ha? Katagsang padalag ta. Ay namare awan parikot. Nakasagana mo't amin amakan. Mangan kay latan. Ha? Numalpas kay amangan. No kayat yun ti mangibalkot. Ay kat mangibalkot kay lata. Anya? Ne, andawan. Ang mapayasaan ka pa nakaluto suping. Mabisina kon. Ha? Kuna malaki din no da naluto asang petak. Agluto akmat kat no da mailuto. Itala sa anak ang nagluto. Gaputa talagang awan maisa ang lakay. Anya, awan na isaan. Hun lakay. Talula nga daw tinapalapas, manipod nagpapaskan ka dito balay. Ang ita, awanan ti maisaan. Lakay, awan ngamin kwarta akong. Daytan ti bagbagak ng kasuping. Naghanda ka itinakad ado i-divert iti anak ta. Anya nga ita? Lakay. Saan nga min nakapilitan nga aghanda ka iti ado no di mo ka bailan? Sikan tumit, naghanda ka iti ado. Tapno may pakitam kadag iti tattao nga ado ti kwartam. Anya nga ita? Mabisin ka. Ha? 1 millionaire ti awag ken ka. Kundi pa video okay ka pay. Ang ita, ultimo isaan. Awan. Anya laki di. Ni, kasla ni Mari suping ti aday ti igit ti kalsada ah. Ni anya nga ti kukuan na dita. Nakadumog mat. Kasla dapit pidutan na. Ah, asit gakman. Hoy! Mari suping! Ha? Anya ti kukuam ditoy. Nagpudot ti darang ti init nga madaka ditoy. Ha? Agal-ala ka iti kalunay? Pamare, awan nga minan si daan mi. Agungutan nila kay kukan ti anak mi. Gaputa awanan ti maidasar ko para kadakwada. Anya? Mare, Ay nako, Mare. Kaano lang iti nagpapaskan ka iti bongga? Ngam ita, adda kakit din dito'y igit ti kalsada nga agal-ala iti kalunay? Mildred. Amo, Mare. 1 millionaire ti awag iti kasta. Uri ag sakit tinakam kanyak, tagpay sumot ibagbagak. Agasam, tapi nakita am dagiti tattao adimar ay idi iti kasangay di anak mo. Ita, umay ka lang agtaltalbos iti kalunay. Ha? Saan ngamin anasaya anti kasjay, Mare? No saan akabaalan ti bulsa? Saanan apilitan? Tapno na ibaga ti tattao nga adda kwartam. Maditikas jay, Mare. Si kamat laang tinakababain. Suping! 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 Oh, apay, anya ti bagam. Pukaw kala pukaw, makarenran. Asino di lalaki a barbasa namang sapsapol kan ka, ha? Saan ko lalaki day jay? Bombay day jay lakay. Iso tinakautangak itidakkel agatag. Iso jay inusar ko idi birthday ni Zia. Aniya? Iso asa nakarumrumuar gaputawan pa ibayad ko ita. Kataan niya nga rin ti aramidam ita. Alangan nga glemlem mong kalatan. Ingka mang sabol iti panggedang. Tapno da ibayad mo. Lakay. Awan manamnamang kanyak. Kunak tumait. Saan ka nga imbaw na mapan umutang iti Bombay? Nasaya at kumano di inutang mo kat nagserbi dito'y balay. When no, impuunam iti basit a negosyo. Hanggang saan mo? Ta inusar mula eh. Tapno iparamag mo iti tattao nga kabailam ti agpasken iti bungga.